Kweth josiasa makero sirikal tesre kawuono medo chwalo injili makwedo tend William Ruto kagiwacho ni gik moko ok dhi maber e thurka. Jatend DCP Rigathi Gachagua oloso Thika kod mano mar Wiper Kalonzo Musyoka oloso Machakos. Giso sirikal magiwacho ni orem kao okang' e kinde matulo mag siasa medo mana nya e pacho kae. Cleophas Oluoch ntiere kod ler. Kweth josiasa makero sirikal magiwacho ni orem kao okang' e kinde matulo mag siasa medo mana nya e pacho kae. Cleophas Oluoch ntiere kod ler. Kweth josiasa makero sirikal tesre odhi nyime gi seyo sirikand William Ruto kagikoni gin gi gombo mar telo makare magiwacho ni gin ema ginyalo kelo. Jatend DCP Gachagua e limbe mare kanisa e gwenge mag Thika to kod mano mag Gatundu omedo seyo njore matimore kuonde ma josiasa bagi rombe. Wach maosir bende gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka kane ulimo kaunti ma Machakos. Wamevamia hoteli inaitwa Tourist Hotel wakitafuta watu ya Linda Mwananchi. Wamama walikuwa huko na watoto wamewaumiza na wamechoma hiyo hoteli. Na rais ndio mwenye kupanga. Alafu ametoroka ameenda Dubai. Hapo tumefika Nakuru Town West, amepanga na hii mjumbe anaitwa Arama na Susan Kihika. Rigiji wakija hapa wapigwe. Kwa nini unachukua pesa ya Kasongo? Pesa iko na damu ya Gen Z. Kupatia vijana wetu waumize Wakikuyu wenzako. Kwa nini waambii Kasongo achukue hiyo vijana apeleke jeshi awafundishe wakapigana na adui kwa mpaka? But we must exercise tolerance. Bwana William Ruto, I advise you very strongly. Because what has happened today in Homa Bay is clearly not acceptable. In fact, it is an impeachable offense. If you, as a leader in the country, one with the instruments of power, cannot guarantee the basic right, and the right to life is a basic right. Kalonzo medo soko wang sirkal willing mare kajo kit sirkal tesre to imonjo. Ruto mwenyewe alisema gunism imeisha. What has happened? Kama guni zimelisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe? Kamachielo gai mar DP Justin Muturi oseo tim mar tiyo gi obila marache kinde rombe mag siasa. Sasa utatuma polisi waende kusimamisha kule kwa nini? Si waje tufanye hiyo na tuende nyumbani. Saa hizi tunapoongea hata wanahabari wale wameenda kukafa ile mkutano ilikuwa na wale ndugu zetu wa Linda Mwananchi kule Homa Bay, wamepigwa vibaya sana hata wanahabari. Kao tenore gi yiero mabiro, Kalonzo Musyoka wacho ni onge kodie kod jogo machiwo mbui mar yiero mar Smartmatics kendo nyaka timo orak manyien. We said we cannot go to the next election with Smartmatic as a provider of the software. It is good, mume advertise. But it's also good, we're also aware, mumetuma wengine waende kwa, the procurement authority, kusimamisha. Because mnataka museme wakati umeenda turudi kwa Smartmatic. Hiyo hatutakubali. Simple, as simple as that. We know these games. These games must come to an end. We want to settle this country as a democratic country. Sani oganda jo Kenya keto wenge gi neno kama siasa dhi chomo kaseyo podi medo biu ne jo siasa mane sirkal kod kweth maketo sirkal tesre. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.